Oroboado megonota kpare ịkụ arụgbo mana parts of the body. Hair eto, head uyori, skull ekpekere, brain afore, scalp ekrekuyori, forehead ekori or arare, bridge ugbunwe, eye ero, eyeball ubiaro, eyelash ibivero, ears ero, ear oro, nose unwe, mouth ugbunu, lips eberugbunu, tongue erere, tooth ako, teeth ibianko, cheeks ibiegban, cheek egban, jaw ejokwa, chin agboto, beard etuegban, larynx ubiuho, face ovaro, neck ohore, throat uho, Adam's apple ubiuho, shoulders igabo, chest udu, breath enwe, breast evie, heart ubiudu, arm ugbobo, armpit aviare, hands abo, hand obo, fingers iriabo, finger uriobo, fingernails ififabo, palms eherobo. If it's one, is eherobo. Then if it is the two hands you are talking about, eherabo, palms eherabo, palm eherobo. Abdomen ugava or evu, obliques or navel uhohi, stomach egede or evu, intestine ivu, livers irwe, lungs iruohoho, bladder oboto evu, kidneys ibiehu, liver irwe, back ugbuko, spine ufiugbuko, ribs efe or ibiedada, ribs, waist ehun, hip oge, buttock ikebe, anus unusan, fat uhie, scrotum irite, testicles ibirite, penis osho, vagina ohoro, clitoris ubiohoro, urine eve, vulva obodo ohoro, groin agada, legs awọ, leg owo, thigh ekpogowo, kneecap owuro, knee ugbon, toes iriawo, toe uriowo, muscles irie, muscle nrie,
ankle ubiowo, blood ọbara, sperm amnioma, womb unweriọmọ, cry ovie, tears amiovie, saliva enya, bones ibeku, bone ubeku, pubic hair ẹ̀tòróṣọ́ or ẹ̀tò òhòrò, physics iṣan, body ugboma, skin body ugboma, skin ubioma obienroma, that is skin obienroma. I'm going to end my lesson here for today. We will continue from another topic in our next class. Thank you very much. Bye. Urobo ovuovu, urobo laware na ovuovu, urobo losemevoro n'ime na ovuovu. Wado.